Marhaba wangalizi wanzani wahe chaîne libre de Comores wanzani wahe Comores Realite RTV Light FM RTRC zilera ndezizo ngari junrao harma omji wa izomoroni nasi ri hunranda sina Najim Kalfan honzian hun ili ri hadisi wajmanai. Najim Kalfan, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lakini ngauna dakika nzima ulauli wa Comores do bushiria kumsamia khairin khairna baraka mwa Komori wansipia haina bahamizo kangwa jihundao Mwenyezi Mungu ajalie ke wandua eve mabane mashaka do hamwa dunia kamili. Mwenyezi Mungu alikuonesha shahe zetambu za hamwa dunia kamili. Mungu ajalie ke Mkomori haina bahamizo jihundao yake hazma khairi na amani na usalama inshallah. Marhaba menji holiho dele suala lin henamna yikao duari jibu henamna yikao duari kubadia hawajau ili rikeva zmanao haruma zidakika ndezizo watina hata mbatabu itoka yons. Lakin naridhukuru le suala lihusuo nomlahata wahi mafura ikao nguo na uziro haruma yensi hatu ya Comores na generation huwa hedoula hambaka batina mna huenda uji mafura nga juheya kunu masiwani. Lakin aizu wajueleza hujuma omlahata wa mafura uyenshiwa nonsiju. Izo mimi najueleza wanu omlahata wa mafura unungo undau wa Komori wonsipia abukaitina uka serikali kaitina uka yarania wandu wonsipia ngo hagmaze tambu za mafura shando makinisho wa Komori yo upande ukaya inti defo ya huwa Komori wa oche shaini defo kawere ni hamwe dunia kamili amali namna mmonao wa mjua wa umona weze televizio za dunia ezijirio hagmaye lebavu ikao de lebavu kula kau sababishiwane mafura hamwe dunia ikao lebavu ilo lilo daka amezinga na tabu yabo nuzo subutia one soka ya ekaitsoka ya mwa he daula haone soka ya leo mafura mkilishi hahe ngamono hamabo kejoka hataliwa hasabu kaya hakika mwa mtume haina mdungura mbuo kaya mafura dunia kamili sindo andulo ule haku ikao kara heze mafura shangaro mbo Mungu ike haina namna yonsipie serikali wajo urengaze disuza hao za uheze mafura shawa heze mafura namna ikao ngajo utsongeza emaranga wa Komori washindewa refia washindewa ya hule no warefia ya hayo mnyeshi wa haina usiku kama zunga benzamani na namna imhuwa daula ya Zamba daula ya Zamba ambangu wa hadisi waona na wa hadisi namna wajoshinda wa ikangwa heza mafura hanu shawa heze namna kwa Komori kwa na kuza hapo renga rumbu Mwenyezi Mungu ke yonde namna bawe daula wajofanya ndo ushinda wa heze mafura shekangwa ya hezao haukansi mafura ya hao shanu mafureka unga rengo bonze ngahulo bonze ujabanu ekangwa ya hezao shawa ya heze namne kao ngajotu mwezo wa Komori bao ye namna ya uyeshi haina usiku ishinde parhani heka mzungwa. Marhaba uharma lesu alalino ye eke mafuria do heziwa wuziro wa maisha wendoa wenjezo harma yensi hachukututa nabahi ndamtanabahi kwa ziro maisha shabo ngabo zadungabo eka serikali warenge initiative ya uheza mafura ya weki dasturi awe namna rijua weki ekile mengu ekano kwa mara zinga sfanshi hao ya wewe ukiriwa ni initiative za uheza ni shaharati ndio mkishi karjambe zole zoka fanyishi ha shayo ndio mkishi namna hii ukanga wahezo mafura shawa ni initiative tena wa uheziwa mishahara ya hemanansi reprieve republiki hautsongeza omyeshi wa haina usiku wa hemanansi haukema furayo bayo ngatushe wa haina manansi ulo hango itsinu ngukozo reulo na gari utina gari shala ma paske utina gari ndo kauli uhezwe na widi abo sontipia ngasa mai tamu. Marhaba menji harma lisalo hawbiri yambavi harma suala jurajina litufanya nalino yeziwanza zampira za hatu zisazisunguha ziwanza zawani ya bwana zawani ya kodu haukaya
ngari hisabu ya ukai imabaya miji ya jiri yoze dakika za msuzino ngehundi hao ya ukaya zinonga zandisao he mwanza hakamu wa mpira vanu msiju na hunu baadhi ya waru ngari hao ya ukaya serikali ngo una halatu har masuala hamandeje. Mimi sijiwa bwana usali swala hilo ukaya ya handa nyinga mjone sokaya banu Komori kajaparo kubalie foti hai efoti ya hai namnaji ye kwanza yarenge efoti hai yarihemu yoni namna mahsusu si wa Komori wangazija hauka mimi ngamrengole swala linu nilawa mailo banu riri hesi si wa baba hoana no wazaza hoana no wajomba hoana na simazuki wa hoana wana namna jenjo ka ujo hima banu amaze mediasi njuselawa mandri he serikali au ndri he federation na bala mimi ngami homjini ngamwishio wanashe watu mashababi ngo prepareo waele ya wa prepare haulevi ngwa prepareo zombo za wenda wa bali wenda mpira bango ndware mpira njini fulani mimi nja otanke shababi otanke mbaba wa mwana nja juhana shemeza mze wa hangu kaja juhana shemeza mzaza hangu kaja juhana shemeza ya menga inti twabia inti do mpira kahuli ndo wananwa bine we urauka henu sikurto jarambo wananwa wanankode yabo le ungari johori la umusirika la sababu ngari la umu federation sababu no sisi wasika tunaya zwana za haki sisi miji juzi mmono hadithi ya jiri kabati halati na Jomani eske nyinyi wandu mrangali yao mauna mashababi wa Jomani wahima waragaze media wahima warenga initiative madaila wambao wandu washamle na mke upande robari ni ro hawa ni ro wonti ro wa hinu jongri hahunu ngardo humde na jau jongri haihona mumde jau wala wakaurungu namba wakaurungu mji wa Jomani umji wa Jomani kotina wa baba kotina wazazi kotina adena mila kotina makada shema shababi wala ndo wakaurungu watu ngozile yabo emiji rengazo mana zawa emiji keturi ngazwana za hayo ye video ya dungabala raona umji wa Jomani wa shemeza wa hea wa shemeza ambazo ngozile wanala kwa jarongo lianda kajafanshi yabo ritila umu wakati wajiri ajali rilaumu wakati serikali wabehaje ishindela zie mro wasihau utibise wakati lae jeshi loho ni hae majeshi mawadio waja wa ububo wana ganzori rengeze wana za hatu baka tuna dhamana za hatu mwono eza jiri hunu hamafu ye miji hamafu ya kaujiba na juzi na mnambie mji mzima bala warengeze dhamana za hao utanke mji katika fanshi shazende daraja hata wana wa mji mdoaji wajuhewa sama mji mdoaji jatie mdo ndio wakati la wenye wa baba mhemdo amba vanu inuti kodo ya mjina mji sikarta mwa umani kamta mwa umanije abo dhamana ziri renge kajarenga ebenge ila wama sisi hele tina la kishababi ya veko mwadu ngariri hawe miji hatu ngari hawe ya madana mila hatu ngari hawe baba hatu wataza hatu haukawa undu walone miji waondo wenye si wana waondo wenye wanashe watu wa mijini waonaweza kwa biana shatu wafanya nongo adasao haina mndu mzingaro mane wa hamba wende wa hangu hadiwa zoka ya katujwa utowe manenda ya adabishiwa jazila tijwa jiri tena aweza vira hula tijwa vira hula yende daraja hata taila isubuti mana subuti ya kazemana nyashono ndevamia tinze hamambu tinzo mbuzi wompira mafiti utona hata maana wotimbi ya renge wamana mshohahe wotimbi ya ulili wamtazahe shari wompira yo mburu mbuna mbuda subutu renge sondo kazi mana nyihomu tizani wala ekemana wala havuku iyo riziki ya mnyezi mbu chai kata kawa wala kata fenyoka wala havuke hamkazoka ya mtoe roho ya mtinze dahi yako ijelo mlokosu kwa henkodo fulani wala watinzi mroha aniyo de daraja wa hundu hamwentia yabo esabidi renge hivi esabidi renge sisi wenyo anawarelo weze tobia mizinu rengezo mana za hatu ripange jemi jambo nkuu au kajuze mijambo nkuu ya remana emana ya ungane ne ajalinu sisi nga shukuria mji mtukufu wa nyuma milima nano mji mtukufu wa ulili wa Nrude
Ngarisukulia mji mtukufu Nrude na nyuma milima uka waone sa difference kuu hamwensini. Nano Nrude ho loya. Nrude yundi hopo babami wazaze no mashababi wa miji ngwa uhamambio za usensibilize wa sisi amani hangomji wa hauka ewane msende mwenjeza mndo juma mndo. Nyuma milima wauliliwa wa mru shangwa ura walo mangaro walo banu washeneza nkodo kodo. Abo baba nuri ifanya nayi banu wanatu wapamwa yonde namna nade mwakao wene watahana wafanya kono nzima aba Nrude na nyuma milima ngwa mji mzima heza jiri yonde unesa obamana shake na ukiri mji haina wandu warange mane wa hawambe wandu wa hatu ikeba paronga amani alafu we jirajani wamenyi waza nyumba wamenyi waja wakati la serikali hone aligi na mfanye Nrude ya nyuma milima ye baba no kabati ujiro kabati lawama yirihwa ye madhamana wahidi ge madhamana wa federasi au kaika ula de machamadezi waduka hifadhi ngabo ila wameha vanu tizamba ngorano vanzela wa magizo partage shela wa menku ndio ya rire sisi wenyewe sisi wenye miji shabanu hoka ya zemachi zinuna nzodoka ya surveillance lo zilo proteger wa hizo kweli eske jana zika proteger katika proteger wa nazima sisi kauro hana nafasi na amani na usalama katika proteger wa kabo nda tawahi mna baya au terrain wandoka uremana na mapupua bahize hisa abaza barindi niko wanashe watu wenda au terrain mpaka walewe hata mbake katuone wenda monti haina mndu ya retourner bisina puerto americaine zononi ngondwa wane kodo wabewa Chadi wabewa Afghanistan wane au ngondwa mpira ndugu ziso sisi wasambu shangayo kwa kama shababu wajua ngondwa mpira ngo uhamabala wabewa Iran ndio wane kodo yabo siku wa jambo kwa sema urendo wakombesha kwa mashamaro wajofanya ekangwa jipanga ongo arompira mji na mji haina mndu jipango na zono na makupukupu yende ndi arohito mkera zibabanu zila wa makweli haina mngene mbabe haisha muno hamaiza hatusi si wenyewe na wanu kartulela na mkera zikubaliane emiji yilono wana watimboje kufuruzinu watobezo mijini ya jibana yemengela naze ze bien zao kaitulela kabati malezi na mkeradhi rikubaliane rejangwe malezi haturangu ya kiandena mila ya kibavu ya kimji ngeri jela umuligi na serikali marhaba haufuta kabisa la mahadisi ya hatui kaodura kana ubano zaidi ra rumia dakika 10 nandaru hawa ya kisiasa wifalikio nwanyanyasi walio Ulaya namna ikaodio ndeleo ne siasa ya hao ngoi hisabu hanamna hinji hawa ya kisiasa iliyo mtiju na bonze tukaiti ngamjua ukae wanjia siasa ikao kija paro kamenti yati lo nonyasi walobonze yabo ma opposition ikao wajana siasa ya malapizo ikao sikartujwa banu wanzo waribe hamenti au kaya mfikiri hamaye kakwaja kaujua au afwe masishio do urengaze media warenge emakalima ya marehemu Sedone Cheki wakaze wadushi ukakuna ujua hanzaishe ani kuna ujua hanza uje banulio udosome sandu tufada kena ukiru ngwanzo uwa mana ngwanzo president ngwanzo ministre ngwanzo député shango some sandu tufada nziamrianzia ivire mndu kaitaziba na bala wenga wena mbio za hanza ubire nzia yinu kuna ujua wite aziba ema udu wewe ka hujenga we president zinu fundi fahari wala fahari wamba fundi wala zinu ambao wewe muheda ule wakati namna mfedhe hiyo namna mdeo namna deo na ministry wa henti namna ya ringwando wandu henti noti pia warenda wandu watu hindu ema udu yekaye daula ya nrabo za haki wao ekaundo wa jaundezi eske wala kwa tina haki ngwa una haki ekaundo wa undezi sisi ngasi wajru ngari la pizza namna ngodo fanya ngari wanjao za marafonire pua eli ranzao ngodo fanya doka ngwa jo subiria mtu ami je
uono wa l'opposition watona waza wahunda walo manga wauma opoza walo Faransa wanzo walibe nyumba walibe majo wenda waransi hazizo mtipia hata ngabo watolo wa mazimba za hao ngabo wa watolo arma wabankuja kaujua tena zino mado ngabo mazimba za hao pasko watu shilo ziliba hakuwa katu ziliba kauti o wakato mwinji wa bitao mazerezo otodea president zali na bala president zali za henga zendao sirlo huneza tuka zendao ezaonde za zinga manya ukakwa tufanya hazi nganzo tofautishe baina mrufanya siasa na mrutomaisha bahe tofautilo banu lukabanu wananyasi ma opposition walo Faransa wa ruhabanu ndio taimaisha okoja ruhabanu ukawendi wa watawe serikali ndio bandaye waonsi pia wa ruhabanu ndio taimaisha wa ziunga ziuziwa meumalahoni ngabo wabiramo libino motijila mubi wabiri mabarini hata wajivuriza Faransa alafule ongo ndengo yiho amhuziso wewe irjo unisawe swale harumwandu walo Faransa amwema opoza wale walizo papa kwa wale endano nesembanyu mba mzima bana yiwa hao mjini hapo au mbagari ya jani au mwana mswahe mloza au mwana mswahe mbahiza au mjomba ya mloza chonano nesembanyu ngonzima wandu wala ifanya ngabo hata tuo ekaja banu uzuki watu tuwe kaja banu wewe uja haka nasibu yeuja nasibu hadota pose halila rionesa yetu ya fanyana hindi ni yoneso kange moroni uno na haja na wendo ya wengi ndo ngamumjo ngumbaye ngamumdambu wao ya hijauka nasibu si honda rimono si wona kasona ngena nasibu enge serikali ngongo na haja na so hareta wa utamagobani watuko kure uno serikali watura ufunga sambi wajora hufunga aniangala mbabu alafu directement hakika mbona mtume mimi tujombo kawangali warensi bingohi kairi warensi watahembaiza hazi wafanye watapileo sifamiza parce que sifamiza ngo wa matambu wa watoa wende wa watashemaisha wende wabakisha ngo yabo kwa tushi watashamaisha shawa kanti ula ngwatingo kwa webeha ngwatingo udea haina afahu kwa tujwa huja na balata serikali kwa tina haja nao kwa tuwa waza wengi wajanza wajua unezi arhamiza hapo ngo wahara hauke serikali ngo wajua funga ngo wahara hasibabu hindi hasibabu kaya kwa ngo wajua funga bure aude makalima watu wao waambia haukanga abo dictature ilo banu ya tsongeza ye mrundo wa biulo Faransa ujobanu ufunga haina mwahango wa joanga wa manga wa hatu wa baraka wa jawa shao wandu wa jawa haini mwaha wandale wandu ikango Faransa hemaisha banu ngabo wandu ikango Faransa hemaisha ngabo wandu walo Faransa he siasa ngila dimo utafautishe mbabi walo Faransa he siasa eske ngojo shindo ke Faransa he siasa utifanye hazi utijeu ani utirejament yao parce que SRC ye mwa he dawla ne SRC kajazia banu je kajazia banu Ivan msikio kae parti sasa aningefao mwemanda mwa dawla c'est-à-dire abonga mjohi garde ata 2029 ganjomke 2029 yulo katirani sao abonga mabwara abongara ni sao haukabanu siasa inu yene wakati siasa yako elinda yinu do ushinda rimetrize wa komori riwambie kazi ndeze kweli zindeze ndabo bahiba 2029 hiyo nenda kurandisa wana ukada baraka wengi hapo kwa juko Faransa maopoza wao etikereka watambaiza hazo wanofanya ba wakati mwingi wakati kwa tumshashi na balo wajomba hao no watate no baba ni makoko no wakati pia watingo walinga watoto jwa huja watoto wao shamna robo shawati na kanti hoto da president zali hata na balaka mimi mamsoni kwa tina haki wa critique serikali hena mna wende sawa ze swarafa hiyo ndio mimi hiyo ndio nanzo yolewe wahea ukritike serikali wahea mala mafu ya urongo wa walangu akritikeo kabati kwa tu kritike je malezima ya urongo bahiye lezando wandu wahelewe one lezando ndo kando hone sokaya kwa kritike serikali wao hata ngo banu wengi maopozan ngo banu wakritike serikali wao waletewa wewe kutuona kaya mndo biwai kwa imwe mujani razida ngena ndo watso hamba hamwe serikalini ye dictature ndio ndaba no razida tsola kajarete
barua ni wala serikali wa mfungu no mfungu hata walemewa tao kaya Abdelago ngenda hukati ntujini yalala Abdelago kati ntujini ambawe haina subuhi ambawe zanzao amaretendo dictature nyo nababia angamuziso banwe dictature liyo shanga wa makalima yatsome maho ohamyo wana misali mayo ndaya ndo udonjiye muheda ula hongoni mwe mkazandrabo mwe mpwaza marahoni mwe hambeza anizokuwa ni mambilo kazazo mjiliani yote haki yabo lazima batu na mboroni sokaya wantima opposition wanonada mwikao malezi wasomesao wana wakomori yanu malezi ko maudu kwa na paroshuda ho ongeza mwentinu parce que wakomori hata ala ma opposition walo banu kwa tuwa amini waona ukala wangu ko wo aniona wo watovaja bumbongoja urangu uko namba master ya urongo wa ya bongo tuko na biaje bo bwerjo ukabo opposition ha kuna udo uhamba ezenda undune zendo nayi hamarazi dabwa ya zambao razida hazilo ngina haki yambe zendo nayi c'est l'opposant yesifam madikati mukazi yarede izajirinde amwenzi nuna ndoshangazi okabanu ndabo dictature no onti pengo ya bongo rongo wao yewa wangabi walo mweze media zinu walo banu warongo wao bobwerdo shakena ukirile wo uje wambe ngwa udayiliwa ko muri haki uje unzingare udoni puwa ndamina mgadza hangu ne famina uwe nje marahoni yabo yo anyo hamba wewe mndu walelwa nayi wembu wahunda malezi yabweka kuja hunda malezi yabo esho hujibule zerezo kutoka boto amba na ndiwe uteshano hona mndotindwa atabai ikawa wakati wabira ndo amanda wala makalima wamba we yala lata ndo amanda la kwa ngoma lahoni woko ngondo lani hayi uono to wato master ya urongoza mndu ubani hao mndu mwanasi wao kwa master ya urongoza mndu shao andorte claro pane obo mwerdo Ebenge, si assez tranquille. Shangarambia opposition, ilo paranta ukaya, ija wakati ya lavi mwondo kane baraka, mrent, legiri, baima shakanga umenja mwedu ni andwa lemewa, mrent si hodea, bamdea hata kaija inge udea wa mbu hafu, azala doka. Nonge na mwa, mujofos kumia zinga. Atafsiri ya kazi da zokole? Zido kazi kwa embe. Ukarosha idwa shapaembe eshipaembe kafuabu duwa kapaembe duwa na mejibu ebenge abo wowo ekakwa ni kwanza wakomori waelewe na washanje ritmu ya hema kalima mai ne malapizo ne zemenasi walonizo ho amazerezo yo joheni jorongo ya to njilo ato pulano hato hata ilo burukuti parce que banu eziti na inuba banu ka president zala roha ezini roha shangabo waloni zarakwini wakaudodezi wa ngojo po haujero po roho soro po rochepwa ure mwechelesa mbele uzokamba yo tafela serikali wakati huo ule mtu akaudomde akamwe zuko mde ulokofanya wakati ngojo wana inde namna zuko kokoda yenye ebege yule babra tukadarele sema na message mtiti ndio soka ya nguzo libeba hati ni rehma sham sijone sa message ni mahsusu ni jihad nitipia ukaya wandu warengeze responsibility zao kangwemiji hausise amani ya hema shababi haukaye miji yotipia emiji yotipia ngamjua ukaya mashababi wa leo tindasi wa jana mashababi wa jana rakaula maele anazi na reunga sukari rehilare njamvura mbanga dora mile mpira riwone mpira yotile mashababi wa leo ikao emelanazi walao arimndu wamba shiti arimndu wamba tiji dikapuna tijimbanina ani ulevika watambuka tuko unana hu abori jondana mie mijion tipio kaya shababi leo tile shababi mjana kairi rizidishe amani rizidishe umsisindiwe amani kama miji kaire miji regreze za responsabilite za hayo za usise amani habwensi haukanti tona amani yotinti kaiti haki yokami jini ili ya wadzima hama jomani na shamle ya mwaketina amani kaiti haki hama mijimili ya wadzima hama mkazina mvuni ya mwaketina amani yo hizo pia sababu mpira mafiti
kaitina haki ya miji mingi hamwensini yambwe miji katina amani hasababu mpira wa mafiti toni hata maana ebenga riparawe miji yote pia ima vamana wanti pia daula emiftora emafundi wa dini warenda ziyangwa tena hizo hahundia amani ya hensini inshallah kama Mungu abenza na watende wadobeza wejuha weshemeza raija ka umndo unjia wakatomndo waone hawanzopatiwa wandono wabeza wajuha weshemeze raija ka umndo upari ya unjia babale za juzi walo mndo sa unjia. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Marhaba menji wangalizi wastamili fuatu wanzani mwaka uridu nga uharuma zembawa zaki matangazo za hatu zonts rika ujihunra wadzimana najima kelfan nasir de raka uhadisi wadzimana uharuma zile dakika dezizo. Marhaba.